tipitik si jesipon. Laso teng si dipai hini angkang turuni laki komplingkan isnokan dengdun. Bangso tingkan kan amat si arnam alam itu adam kisu soal akan kapimi kapijok sai iklem rapeti akan kapisi mangguni antek arnam alam itu kan iklem rap. Bangso kapimi akan iklem porki ikroitan atum angbong ken amparta ikroitan tuan akan arnam sono pisu kelongpen kiwang tuan akan ardong kibisi mangguni kimi ang tek ikroitan at kanajok trejam akoro trejam akay tuan ason hindi po pisu kiwang tuan akan kulikunsi kacikam lapel at kacikam Latinan parta, majakang hoy, tuan akan imigunsi ang tekda tangkung. Bangso arnamagan aja konten. Adok Halloween adim atike asam state parta dua Nagaland state along anta alam ang kapting pen. Dausi arnamagan kapting pen. Isu kapimi akam len isi hidung hati kacipilo. Baik, saya nak video ni. Kalau ada,